bash le coronavirus. COVID-19 humpel tumben pakpen kohaan yash ilab lehab maniko tunlos numil China yetel humpitil uchi kubinukahal ukit pahalti yok olkap. Tano betal jejelas balok utial ukalantal uto olal winik lejela chen haipel tilabalok kabeta betik. Leke hopok asin wa asene pishachi yetel ani kupastara betik yetel aka wa ma yetel humpel chanjun balemutu butech apulik leken tsokok. Beishan o akaitel jabón lejela ushanile 20 segundos washan yetel gel antibacterial. Mama chikutana wich, tu me sansa male, jejelas tushkaman yetel jejelas balo kamachiki. Beishan wakawiyik yantech sen wamato hawole masahaktal shentu kuchit akyah utial uyilal bash yantitech. Beishan altile masho ba pachtikecho utial shanubino uyilal bash le yantesho. Lejela chen hype el tilebalop una hobetik utial akalantika bahti COVID-19.